Dear Mr. Longley. Ni, anya ti kayat mo asawan? Marlon, agwin naswasta ko man. Anya? Wen, ado pa'y gayam ti kayat kong aramidan iti biyag ko. Sana bali, tano talaga adata ti para iti tunggal maysa. Agsabat tulat ta ti dalan ta. Mabalin mo matlat ang aramidan. Di ka matlapdan, no anyaman ti arapaap mo. Wen, talaga akayat kong agwin naswasta pa'y. Apay, Glory. Anda ka din nagkurangakan ka. Uno, gapo ka di, tas anak ka nakaadal. Idinto ta di adal ka. Sana kasta. Inayat ka lata. Uray saan ka anak kaadal. Ngam sapay ko mata maawatan nak. Sapay ko mata saan nga agsaksakit tinakam mo, Marlon. Uray nakiwin na swas ni Glory kan ka. Di mo kumamot papasan ti bagim, pare Marlon. Pare, Nasakit nga agpaiso ti mapaay kan ayat. Nga masapol nga aklunam. kasladyak maklon pare. Nasakit tiriknak. Gaboy tinapasamak. Nasakit ta talaga. Nga masapol nga aklunam. Di ka pa idagal iti sakit amerikriknam, pare. Pare, Igad mo kiti ag trabaho. Saan aday ta ti pakadadaulam? un pare. Ngam, jak amuno agayatak pay. Kasla ngamin na igulpi ti panagayat ko kun ni Glory. Di tayo mo tigasat, pare. Ngam di mo isara tapusom kan ayat. Addan to ti ipaay ti Diyos at talaga aparakan ka. Agyaman ako may manong. Gapo kada kayo kaninanan. Nakalpasak iti panagadal ko. Awanan yaman na ading ko. Kat pagyamanak mat, taingad mo ti panagadal mo. Wan manong. Gapo ta amok asyak matlaang tinangnang ro ng agnumar. Kan maysa. Diyak kayat asayangan dagiti sakripisyo yo para kanya. Agyamanak ading ko. Manong, napagadal na kon. Naipasimpampayan ti balay tayo. Iso mga asawa ka kumamatan. Ha? Asino kumangay ti asawa ading ko. Nagadumat abalasang dita, manong. Adamat ni Layla akaaruba tayo. Nasingpad kan nagagat. Ha? Wen ading ko. Adu di ta babalasan. Ngamsan akas karina ti mga asawa. Tanarigat mat, no asawa ak ti jak ay ayatan. Sa bagay. Marlon, anak ko. Sigurado ka kad ngay ayatem day dya babae. Unanang, Ay ayatem na ka nga tamay. unanang. Mariknak day ta. Ay, Apay ka din, nanang. agdwa-dwa ak ngamin iti day dya babae, anak ko. Sabali titigtignay na. Ha? Nagpintas. Kan atidog dagiti kukuna. Kasla saan anairuam iti rika. San abali, nanang. Tanasing batmat. Amo namat siguro ti agtrabaho iti unag ti balay. Ala, sapay la ko mga road, anak ko. Love, mabalin ka din ngay kanak iti kwarta. An-anwam ti kwarta, love? Ada kaming pag-invest ang negosyo. Barang agdoble, wano, agtriple, paikit di. Usaram a kapital? Kaslakas di nga roden. Mano kumati ka sa pulam? Uray 10,000 laang, love. Ni,
Nagdakal mo't gayam, love. When pag-invest ko nga rod. Kinapudno na, saan laaday ta? 20,000 ti kasapulan. Ngam, ada kwarta ka 10,000. Iso ajay pang nayon ko lakuman ti dawdawatakan ka. Kasta ka di? One love. Oo, anya. Ada ka di maitad mo kanya? Ala. Ikan ka nga rod, intun bigat. Oh, thank you, love. I love you. Ay na. Ay ayatan ka mat, Leticia. Ay na, Manong. Apay nga inikam itidakkel agatan ni Leticia. Kayan ayat ko ni Leticia, ading ko. Isunganuan niya ti kasapulan na. Ipaay ko. No lakit di kabaalak nga ipaay. Anya? Katwan mata. Kasta talaga ti agayan ayat, ading ko. Apay nga siyak, Manong. Jakmot maiturod ti agdawat iti kwarta ka ni Gary a boyfriend ko. Agduma kayo iti kasasaad, ading ko. Katno kastaman bilang. Nasayat Tasan asika ti agkasapulan. Ading ko, sapay ko matamaawatan nak. Wen, maawatan ka, Manong. Ngam, di ka kumaunay. Apay, pangaramatan na kano ay ti kwarta. Adda ka no pag-investan na negosyo. Investment, Manong? Wen, ading ko. Barang agtriple. Sapay la ko mga rudan. Love, kumusta nga ije ko naman nag-invesam? Nagbayad akong love. Ket, addan na pasublim. Awan pa'y masapol nga agtrabaho akpay, tapno adda income na. Kasta gayam. One love. Ala anusam nga rod, love. One, para matlaang kadata. Manong, nakitak mo dyan nobyam ijay mall. Ket, anya ti araramidan na ijay. Nakitak ang naggatang itinginginaan abag, kan sapatos na. Anya? Wen, Manong, ada kadwa na babae. Best friend na siguro. Nalabit akasta, ading ko. Apay, di na ka di imbagakan ka, arumwarda? Saan mat? Ang mga nuawan load na. Yaso adi na kinawagan. Ay, kita Manong. Amangan mo't no jay kwarta mo, tinapan na in shopping. Ay, Un nga raw, anak ko. Iso adi na kainayaban amapan ijay maul. Kas itinakunak. Agdua-dua ak ititigtig na iday jay a babae. ay na. Adday ta kayo manananang. Di yu kumamat pagatapan adagos ti kayan ayat ko. Ay napasensya ka na, anak ko. Ngam saan ang maikat day ta iti panunot ko. Gapo iti nakiitak at tigtignay na. Uray siyak, Manong. Sabali at talaga ti atap ko iti dayjay a girlfriend mo. Ay na, nanang. Girly, ading ko. Huston. Di yun pagtinulungan ti kayan ayat ko. Nanang, iawit ko ni Leticia. Agdan na kamin. Anya, Unanang, no agdan na kayo. O di agkalay sa kayo. di na pa'y ngarod kayat, nanang. Ay, Apay, nanang. Di yu ka di kayat? saan nga iti kastanak ko? Ngam nasaysayaat ko man no agkalay sa kayo pa nga umuna. Tapno nasayaat matlaang ti panagdanayaw. Sana bale, nanang. Sumarunun to ti kalaysa. Oh, love. An-anwam day ta papel. Papirma ako makan ka, love. Ha? Para itian niya. Pagsayaatan da ito'y. Tapno masigurado ti seguridad na da ito'y balay kan lotem. Ha? Anya ngay tilinaon na day ta. Ibagbaga da ito'y kasuratan,
Asikalaang ti akin ko kwa iti day ti abalay kan lote. Kasta gayam. One love, iso di ka nagdwa-dwa. Pirma amon. Ala, sige nga Rod, love. Pirma ako. Naimbag nga orasyo. Kastamat kada kayo, madam. Asino da kati? Siyak ni Mary. Imayak, tapno kita daytoy abalay. Ha? Tapay, madam. Kat no nabayad akong daytoy abalay kan lote. Adami ng kanyak ti papeles na. Nagperma kamat. Impag na ni Leticia. Ha? Anya? Jak amo day ta, madam. Kasano adi mo amo? Oh, at dadag ito'y papeles. Nakalanad amin dito iti agreement ta. Inla kumun kanyak da iti abalay. Kat inton sumaruno abulan. Soblata kun da ito'y balayo. Kan tiloteyo. Madam, mabalin ka ding agsubli kayo inton maminsan. Tapag saritaan mi pay daytoy abanag. Sige. Ikan kayo itigundaway nga agsarita. Kan agsagana. Marlon, at pakadak Ada pa panak, ang mga numabayaganak ijay. Leticia. Ha? Apay Marlon? Tinong panak. Pakawanan nak no nadiswan ka, Leticia. Ngam apay nga inaramid mo ti kastoy. Apay nga inlakom ti balay kan ti solar. Anya nga lako? Saan, Marlon? Di kan aglibak. Amo kun ti amin. Gapo ta imay dyan nakagatang. Kat imbaga na ti amin kanyak. Ha? Lino kunak, Leticia. Imuna. Jay kwartak akinunam apaginvis mo. Ita, daytoy balay manan tinagdiskitaram. Kwa? Gapo ka di takastuyak laang. Gapo ka di tawan adal ko. Gapo ka di taamom ngay ayatan kaunay. Kat nalakalaang ngay yalis mo ti alipuspos ko. Dangganak ko, Marlon. Ilawlawag ko ti amin. Saanan? Awanan tinaskan nga ipalawag mo kanyak. Maawata kun no apay adi mo kayat nga kalay sata. Marlon. Ngam di mo maaramid ti kayat mo ita. Isublim ti imbayad da iti balay ko. No di mo kayat nga idarum ka. Guston pare, di ka nagladingit. Sana bale, tanasulbar matlangan ti amin. Maladingitan ako unay pare. Inayat ko iti kasta unay ni Leticia. Isu nagtalo ka unay. Ngam ginundawayan nak. Pare, Ginundawayan na ti kaawan adal ko. Kan tinalao sa panagayat ko kankwana. Apay akastoy, pare. Nagmalasak maten kan ayat. Hindi damo. Insinanak ni Glory. Hanggang ita, kastoy man ang tinaramid ni Leticia kanyak. guston ko nakmet. Ala, isardan mo ti panagin inom mo. Sana makatulong kan ka dayto. Awanan ti sir-servite amin, pare. Imbagkan ka. Tanatonoy mo dagiti arapaap mo. Idinto ta siyak. Nanumuak lang arudan. Lino ko nagpailaan. Di kagsaw iti kasta pare. Dayawan ka kit di Tanapagadal mo ti kapsat mo. Ket nagbaligi met. Ket gapu iti kinagagat mo. Nakaipundar ka iti sanikwam. Pare. Ala. Saan mo napanunutan pa ni Leticia? Saan nga iso tinaikari aparaken ka? Dumteng to ti tiyempo.
Asumangbay ti babae at talaga aparakan ka. Tay makaawat kan ka. Ken pudno amang ipatagkan ka. Nasakit ti rikna, gapo iti napasamak. Ngam na iliwliwag kumatan ti amin. Kat dito'y ko ana amiris, ana pataglatta ti kaadda ti adal. Naurnos matlaeng ti parikot nga impaay kanyak ni Leticia. Ngam kalpasan day ta, awanan ti damag ko may papankan ko ana. Kat panawan laangan ti makaibaga, no mga sawa akpay, wenno saanen. Alakastan kat agyaman akunay, to'y pagayam mo, Marlon. Agyaman akpaga Marlon iting ka pa ng ibinglay ti pakasaritaam. Husto launay tinakunam, anapatag ti adal. Kaya't agpaay da ito yung inspirasyon, kadagiti agad adal pay lang, asaya atin nyo ti panagadal nyo. Tadayta ti tawid, asaan to amapukaw kada kayo. Saan amatakaw ti asino man. Kaya't no may papanmet kan ayat, tay ko nadaruden, nasaktan ka man ita, ngam di mo kumasaraan tapusom, itinagan ni ayat. Tadumteng tumatlaan ti talaga, aparakan ka, pagayam Marlon. Bueno papagayam, hingga na nga ganti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga imong patulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Marlon, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kaniti direksyon, Virgie Paglay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Narapyan ka man ang nagawidan. Kat, anya ko matibibiyang mo. Apay ang nagawawid ka pay laang. Ijay kala ko man ayan ti babaim nga agtalinaad. Apay alapdan nak nga agawid dito'y balay. Balay ko mat daytoy Aglisi ka man kadito panak. Ay, naklatan. Hawanan kay ti ba? Agtalnakan niya. Anay ko! Gunggunam! Sao ka nga minasao! Mami, kumusta ti Riknam? Tinangran na ka ni Daddy. Mayatan tirik na kanak. Ayan ni Dadim. Kalpasan anangan, pimanaw manan. Imay nan sa inala dyan motor na. Ala, maturog kan. Adapay klase minton bigat. Kasano kayon, Mami? Mayatan tirik na. Di nakpagdanagan. Saan la ko man nga gawawit ni Daddy dito yung balay? Kanayon na kamot asaktan. Marina! Victor, si kamot gayam dayta. Di nakpay talyawan. Papanamaya. Ijay man balay dananang. Mapan ko pa siyaran. Umaykan, aglugan kan tay tulod ka. Saanan? Adapayong ko. Magmag na akon. Umay kakit din. Libre da ito'y pagluganam. Saan ka nga agplete? Di ad-addan akababain. Umay kakit din. Si Kamat. Kaslasan tang agkumare. Sige man laangan. Kumusta kan, Mare? Kastoy, may atlatamot pare. Kanayon ko ang mailugan dyan anak ko iti bunyag, ni Mariel. Aya, Balasangan dyan anak ko iti bunyag nagagat nga eskwela. Isungan ano sa kapag iskwelaan. Wala, ano sa mapagadalan? Ikarkarigatak ka pare. Mare, nadaybaga ka. Hindi mo ko matagidaksen. Anya day ta pare. Kitak mat ni Pare Arnel. Agda ka kuyog na nagsiksi a babae. Ha? Sinurot ko ida. Kat siniputak no sa dino ti papananda. Simrak da matitimay sa boarding house. Huwan pare. Adda babae nila kay ko. Ay, una yan. Luk-lukwen na kamat gaya man. Pare. Nakadanon tan diti balay ni Nana. Ay, wala niya. Tanitan mailabas. Bumaba akon pare Aha.
Anya oras ka nga gawid? Umay kan tusukunin. Ay, kababain mo tan Magmagnaakton nga agawid, pare. Si kamet. No kayat mo, urayan kan di tiruar. Di takpay lang ang waiting shed nga gistambay, pangururayakin ka. Ha? Jakmat ipalubos ang magmagna ka nga gawid. Nagadayo ti pagnam. Apay, kinabil na ka ni Arnel idirabi eh. Ha? Nagkuna nanang. Imawag kanyak ni Mariel. Uray lang makasangsang eh. Pinabuksitan na ka kano nila kay mo? Nanang. Kumusta ka? Ay, mayat mo tan nanang. Saanan ang nasakit ti tiyan ko? Ipalubos mo lata na kasta ti aramidin na kan ka, di babairo nga asawa. Barang agbalbaliw tumot laang Ay unay kat nga anos mon, Marina. Nanang, umayak ko mabumulod ti bagasyo. Kunakon ka. Kan, ada ka di kwartayo dita. An-anwam ti kwarta. Igatang mo, itipakan mo, iti irresponsable nga asawam. Pagpuunak ko nanang. Kaya't ko nga minti agisursur iti lamlamas dito'y lugar tayo. Ada no kasta ti pangusaram. Ay kat mapabuludan ka. Agyamanak nanang. Ni, talaga nga inuray nakgayam, pare Victor. Una, kunakmat kan ka nga urayan ka. Nakis-istorya ka dagiti padak at tricycle driver di ta waiting shed. Ay na, kababain unayan kan ka. Intulod kan inuray naklangaro doon, dinakpay pagpletsyon. Tal na ka man dita. Kasla saan tangag kumare. Ala, aglugan kan. Taitulod ka ni Jabalayo. Ay na, nakananos kalakit di kanya akon aya, pare Victor. Mami, intulon nakmanan ni Ninong ko Victor ikieskulaan. Iso adya inted mo akwartak, pinagmerienda kon. Ay kat nagsaya atan ngay no kasta anak ko. Nakasingsingpot kanyak ni Ninong ko. Talaga ka di aninong ko? Katuan mat. Ala, inkaalaan jay photo album ta ipakitak kan ka. Inakalaan, takayat ko ang makita tila nga idi ni Ninong ko. Ayan na dito iti picture na, Mami. Dayta, o kagam dayta photo album. Ayan na dito, Dayta Isu tinangawit kan ka idi baby kapaylaang. Idi pinabunyagan da ka idi simbaan. Ay, nalukmagmat gayam. Ay, kulot-kulot ti buok na. Isu nga minti uso idi anak. Kimutong-mutan taagasam ngay. Agtalon kan agmaneho iti tricycle numalpas nga agtalon. Anta ka di asawa ni Ninong ko, Mami? Nabalo ang nasapa. Nagsakit jay misis na idi. Isu nga isun tinangisakad iti panagadal dagiti anak na. Isu nga adda anak na a teacher ken nurse. Ay, kasta kumamot ni Daddy anya, Mami? Responsable nga ama? Nasinpot ni Ninong mo anak. Isula ko man tinagbalin a Daddy? Marina, anya jay maangot ko na lang si dito'y balay. Jay lakok alamas dagi jay. Aglako ka? Katuan, nagbasit mo tiyaw awat mo akwarta. Saan nga umanay apagbayad ka dagiti babayadan? Agan-anos kayo Isumater aramida. Agisursursurak paikit din iti lamas kadagiti babbalay. Idi pa'y kumang inaramid mo na ita. Makapabwisit kayo kiddi. Dawat kayo adawat! Tiyak samot makalako ita iti lamas. Awan mo't lati gumatangan. Malugi ako no saan ko amalako dagito itangalda. Pare! Nagpudot! Magmagnakakit din. Umay ka naglugan. Saanan pare? Kasano makalako ak ngayon aglugan ak dita tricycle mo. Naskan nga agisursurak pay. Di mo mat nga minasasao kanya kaglako kagayam. Adamok apagilakwam. Umay ka, tamapantay jay. Sigurado maibos adagos dagita lakom alamas. Ay,
Nagsaya atan ngayon no kasta pare. O sige man nga rod, tapno makalako ah. Ay, anya nga, awanay. Naibusag. Ay, gumatang ako kumapay. Pasensya kayo ah. Pasensya dagiti na ibusahan. Inton maminsan nga agsubli ka nga umayaglakaw. Nainayo na mong tilako, mare. Uwan, naynayunak ton. Hagawit ang arudan. Itulod nakmanan pare. Katuwa na. Anya iti ramidag. Awan mo ti papanak. Itulod kan, sakbay nga gawidak. Nagimasin tilot-lotwam asidaan tayo ita, mami. Nakalako ak namin anak. Napaibos ko dyan lako kalamas. Kurang pay ah. Noawan klase. Kadoan ka nga glako, mami. Sige anak ko, tapno tangdanan ka. Marina! May ka dito! Ni daddy, si Mang Puden. Marina! Italamanin nga agawin. Ano banak ni daddy? Bantayam day tulot-lutwag. Tamapanak iti ayan na. Wan, mami. Apay ayakas la makaungungat ka. Apay nga impidagnak ti diding. Anya ti basor ko kan ka. Anya ti relasyon mo iti dadya, Victor? Ha? Sumungbat ka! Anya ko ba ti relasyon mi? Agkumpare kami laeng. Tanak na ti bunyag dyan ka. Niko! Idarom mo ti awanan bain a lalaki. Kabilin na kamutan ti awanan bain. Nanang. Diyak kayat ni daddy. Kagurgurak ni daddy. Anak, sana rumbang nga ibagam ti kasta. Ay, rumbang laga pagsasawam day jay a lalaki. Irresponsable lang a rodan, dangran nakapay. At dala dito iti talaga a pagsasawak. Anak, ingkaman lukatan jeri daw. Madama akong agsagsagana kadagiti ilakok alamas. Wan, mami. Ninong! Ni mamim ngay. Mami! Nininong ko! Pastragam, adak dito kusina. Sumra ka no, Ninong. Agyaman akbasang. Oh, Mari Marina, nakasagana ka ka din. Adi sagsagana at pailaang pare. Ay katulungan kan atap no mabita malpas. Sige man nga rod. Mapanmat ngamin ag eskwela ni Mariel. Kalpasan na may tulod ka iti paglakwam. Itulod kumat ni Mariel iti eskwelaan da. Ay na, nakababain unay kan pare. Permiti pa ng tulong mo kada kami. Mami, rumbang lang ang maragsakan ka. Ngamin, saan na tayo mat nga mo tulungan ni daddy? Bay-bayan na tayo mat. Oh, nangag mo. Ti anak ko ni tibunyag, tinagsao. Naipaibos mo manen dagiti lako malamas, mare. Uwan nga rod. Agyaman nak ititulong mo, pare Victor. Masyanak namin kan ka, iti aramidan nila kay mo. Sana rumbang asaktan na ka. Nadamag mo tinaramid na kanyak. Nadamag ko, katagburburak ti darak iti day tao. Makitak to lang. Bayamon pare. Apay din ang ran na kamanen. Kuwang amin. Nagselos kit din kan ka. Anya? Nakita na ta kano nagkuyog. Kat ada kano mangmangag na akanayon nakakadwaan nga umay aglako. Kasta. Imbagak mat kan kuha nga agkumpare talang. Nga awan relasyon ta. Iso asan arumbang nga agimon. Marina. Amok akagura na kay tibagakan ka. Ngamnas ka na maamam tipod no ariknak. Ha? Pare Victor? Agayatakan ka, mare. Idi pa lang dito yung amarikriknak. Iso ajak kayat adang ran na kati asawam. Jak kayat makita ka nga grigrigat. Adan asawak. Saan arumbang amariknam dayta para kanyak? Bayam lang nga ayatan ka, Marina. Ngem no masubadam iti ayat dayto ariknakan ka. Naragsa ka kon. Agsarita taman Marina. Apay nanang. Pudno ka di nga adda relasyon nyo kan ni Victor. Ha? Kasta ti madamdamag ko. Kanayon kayo kanungamin nga kuyog. Awan relasyon mi nanang.
Naasawa anak a tao. Apay ko maamakirelasyon nak iti sa bali. Nasingpat ni Victor. Naanos a tao. Mayatibiyag na, taawan bisyo na. No kumaiso tinakiasawam, saan ka kumang agligrigat akasta ita? Nanang, saan nakaarumbang asaktan man ang daya asawam? Tano saktan na ka, siya kon timangidarom kan kwa na. Ni Nanang mat, si kamot ngamin. Baybay amlatan nga abuson na ka. Ha? Ay ayatakmat ngamin ti asawak, Nanang. Nga oray danugan na ka? Ay, o na yan apanagayat da ita. Ha? An-ano samkit di ja asawam nga awan serbina? Adon tinaitulong kanyak ni Victor, Mr. Lonely. Katkas lakayat kunti umanugot iti awis na, ada kamin ti agdan na. Panagriknakat matmatnagan teriknakan kwa na. Gapo iti kinaimbag na kanyak. Umno ka di, ti inak aramidan. To'y pagayam mo, Marina. Pagayam Marina, saan amasulbar ti may sa aparikot, babaan iti may sapay aparikot. Ket ti isingasing ko, nasaysayaat, no adaywam paylaeng ti asawam, tapno di na kan madangran. Ngam di na kayat asawen, asinaamon. Bayam ama kaamiris, ket bigbigen na ti biddot na. Liklikam ti makirelasyon iti sabali, tas si kantumot laeng ti madadael, iti kasta nga aramidam. Bueno papagayam, ingkay nanggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marina, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo. Di naklapdan iti kayat kong aramidan. Mawatam, ha? Wan lakay. Naawatan. Di nakbibiyangan. Kasanon dagiti anak na. Naskan nga agiskwela na. Wanan bibiyang ko kada kayo. Makamu kayo niti biyagyo. Saan lakay? Di na kami panawan. Makapabwisit kayo, Aaron. Mami, sinaktan na kakadimanan ni Daddy. Saan, Marisa? Limtag manan day tapingping mo. Diniswan na ka manan. Naitugtog lang da ito'y idinturon. Kaasi tayo mat, Mami. Adon ti utang mo. Awan pa'y kwarta tayo. Di ka madanagan, anak ko. Kabalak nga isakad ti panagbiag tayo. Huwag kaya, agasam man kit di da ito'y limtag arupak. Make up ang basit at no sana madlaw. Apay, Mami. Mapanak ag trabaho. Awan inted ni dati makwarta. Barang adda nateng amabalin ko ang magatang kan maila ko dita trading center. Sumurutak, Mami. Kadwaan ka. Apay anak kasanglas ka, Linda. Napudot ti panawan. Asino na ita balasang akadwam? Iso dahi ni Marisa. Inauna nga anak ko. Nagsaya atin. Nakita. Ken mamamok iti personal. Kasmut la iti kapintas mo. Ti kapintas ti anak mo. Agyaman ak, sir. Anya, sir. Uncle, ti kayat ko ayawag mo kanyak. Nabayag kami nga gayam iti inam. Awan pa'y mat tinagsangpat anatang. Hintayo pa'yag merienda. Umay ka, Marisa. Umay kan. Nasingpet ni Uncle Murudi. Umay ka. Maala, si Kante agordar iti kanin tayo kada uncle mo, anak ko. Wen, Mami.
Ijay ka counter nga agorder. Sige, Mami. Dinanog na ka man ang dilakay mo? Problema ti kwarta, Rudy. Allowance dagiti anak ko. Kasama tanti ka nandi. Ikang ka. Mabalin ka di matabaybayan kayo. Manuti ka sa pula. Ada kwartak ita. Agyaman ak ititulong mo, Rudy. Nasaya at kaunay ataw. Marisa, naitid ko ka din ti allowance mo, anak ko. When, Mami? Mapanak a grocery inton madamdama. Anya ti kayat mo agatangak. Inikan na kaday jay Arudi, iti kwarta. Saan? Kwartak da ito eh. Nakita nga nyawatan na ka iti kwarta, Mami. Asino kumati sa baling asit gak no saan nga iso? Adda ka di relasyon nyo? Awan. Anya ka di asaludsod da ita. Mami, dakas ti makirelasyon iti sa bali. No addan asawam. Saan ka di? Ay na anak ko, awan relasyon mi. Agayim kami laeng. Kaya't naklaeng atulungan. Ammo na tirigat tayo. Ala, awate mo da ito allowance mo. Nakagatang ka iti laptop mo? Wan, second hand laeng. Kunak man no awan kwartayo. Inutang ni Mami. O sige, arami dun tanti project ta dito laptop ko. Sige man. Imbag man ta laptop mo pagkaramidan ta iti project ta. Saan ang mabalin ayawid mo ti babaim dito'y balay? Tapay asaan? Balay ko mat da ito ya. Sige, aramidam day tata idarum ka. Anya? Saan akon abasta aguli maklatan? Jak itulok nga yawid mo dito'y balay ti babaim. Anya pa'y latar aramidan nyo! Pumanaw kayon iti babaim! Pumanaw kayon! Inyawid ni Daddy, jay babae na dito balay? Wan, idiawan kayo. Ngam pinapanaw ko ida. Anyamatan ni Daddy. Saan na lang aruden nga aramiden dagiti responsibilidad na kasama? Mangyawid pa'y iti babae. Jak itulok nga aramidan na dayta. Uray anyang pa'y ti mapaspasamak. Wan gaya. Kumusta ti laptop mo, anak ko? Us-usar mo't laang. When, Mami? Ginatang ni Uncle mo Rudy dayjay. Kunak no inutang mo. Imbagakan ko na. Kat gimatang mo't adagos. Nasingpot mo't gayam at talaga ni Uncle Rudy. Wan awan bisyo na. Napaggraduan na mo't tandagiti anak na. Balo ka din, Mami? Saan? Si bibiyag pa'y ti asawa na. Kasanan no maamuan ti asawa na at tultulungan na tayo. Amangan numang parnoy iti gulo, Mami. Saan mo't siguro, anak ko? Ayun gayam, inton bigat, saan kayon nga ag-commute kadagiti kakabsat mo? Apay, Mami. Nakagatang iti baro alugan ni Uncle Yu Arudi. Ison ti mangitulod kada kayo ija eskwelaan. O Marisa, apay asan ka ngagtagtagari? Mababainak namin kan ka, Uncle Rudy. Apay at tultulungan na kami. Naibagak matankan ka, agayem ko ni Mami. Kasanon no maamuan ti asawam. Nga adda tultulungan asabali a tao. Good provider ak iti pamilya, Marisa. Diyak iti baybayan. Iso siguro ti rason no apay nga agtutuloy latta ti panagsangkot ti swerte kanya. Kasi ita, nakagatang ak iti brand new alugan ko. Wen nga rod, nagpintas to'y lugan nyo, Uncle. Ne, asidagtan iti universidad apagis eskwelaag. Anyo oras sa malpas ti klase. Ano at oras ko? Umay kan tuman ng sukunan.
Kastamat dagiti kakabsat mo. Uy, bungga ka, girl. Ada nice car. Anang itulod kan ka itay? Nakita. Lugan ni uncle ko dayjay. Ada uncle mo a rich man? Adamot Ilugan naktuman mat ijay. Wento Iti kasta. Kasla akmat baknang akas kan ka. Mami, anya tinapasamak. Ni daddy yun. Tiniliw ti pulis katimbalod na. Taapay. Natiliwan da ngaglakla ko iti illegal a droga. Anya? Amangan na saanan ang makarwar ni daddy yun iti pagbaludan. Mapantayo bisitahan ni daddy yun ijay pagbaludan, anak ko. Apay nga itadaklaan nga umay bisitaan, ha? Saan ka ko mga agungot akas na? Daddy, binisita da ka. Iso asaan arumbang nga agungat ka akasta? Hoy, Linda. Denggam ti ibagakan ka. Anya dayta. Irwardak dito pagbaludan. Mangbiro ka itinalaing nga abogado amang hilaban iti kasok. Diyak kayat ti maibalod. Ammom ka din numano ti bayad ti bagbagam nga abogado. Kasanon ti panagadal dagiti anak na. Nuuna ek ti bagbagam a panangilaban iti kasong. Kayat mo asawin, bay-bay anak laang dito pagbaludan. Ammom mat adakas ti aglako iti illegal a droga. Ngam apay nginaramid mo. Mano ti pagad adalak nga anak ta. Oh, sandak ang mabalin abay-bay ang ditoy. Siyak pay laang ti ama. Iso anasken at tulungan dak ang makarwar ditoy. Nabuyag ijay TV, tinapasama ka ni Daddy, Marisa. Nabuyam. Aduda gayam ana-aresto. Ngam iso tinaalaan da iti kaaduan at droga. Kasano daytan? Kayat na ang makarwar iji pagbaludan. Ngam, kasapulan ti dakkel agatad. Aywan Kasapulam ti abogado amang ilaban iti kaso na. Diyak amon no pangalaan mi iti dakkel agatad. Dakkel a problema dayta a pinarnoy ni Dadin. Wen nga ron, idi pa'y laeng. Puro problema ti ipapaayin na kada kami. Puro sakit tinakam. Iso nasaysaya at siguron no maibalod. Tapno saanan ang makaramid iti kalukwan. Kan saan nan ang masaktan ni Mami. Idi pa'y amad itirik na, Rudy. Ngam ita, adadan akimaro. Nakapsutak. Umayak kita madlaang di tabalayo. Ngam, ada ka di tabalayo. Ala, basta di ka baybayan. Urayan nak, umayak ron. Bye. Marisa, anak. Umay ni Uncle Yo Rudy dito'y balay. Kasta ka di, Mami. Nagsakit ka. Kasano kami kadagiti kakabsat ko. Di ka madanagan, anak ko. Umimbagag matlaang. Ipanak ka no ni Uncle mo Rudy sa ospital. Kasapulan ang maopiraan ni Mami yo. Di ka madanagan. Sigurado dagiti doktor. Asumaya at ti kasasaad na no maopiraan. Angam, awan kwarta pagbayad mi, Uncle. Ay na, kunakmat kada kayo, adi kay baybayan. Ado launa yung tinaitulong yung kada kami. Yo panunutan dayta. Ta sino kumati agtitinulong no sana datayo. Agyaman ako na ikan ka, Uncle Rudy. Di ka agdanag. Nakasagana ak tumulong kada kayo. Kumusta ni Mamin? Nayawid min, agpapaimbagan. Manumot nga daw nga absent ka. Win nga ron, Asino nga iti kadwa ita ni Mami medyo balayo? ni Uncle Rudy. Uncle mo ka di talaga? Saan? Aw-awagak lang iti Uncle. Nakaanos kada kami. Agigyan ka di iti balayo?
Italaang, taawan kadwa ni Mami, no ag-eskwela kami. Adan samot relasyon da ka ni mami. Diyak mo. Diyak dinamdamagan Mabainak mo't amang damag. Kasanumot ngamin, naibalod ni dadim. Wen nga rod. Saan mi pa yan anabispisita? Apay ngay. Isuntumot lang nga ungat na mapan mi bisitaan. Ay, kayat na ti rumar iti pagbaludan. Ngam awan ti usaran mi akwarta para kan kuana. Si kanton ati manggastos, inton makalpas ka iti panagadal mo. Congratulations, Marisa. Agyaman na kangkal. Gapu iti adu at tulong mo kada kami. Iso anak kagradwara. Kablaawan ka, anak ko. Thank you, Mami. Ngam, apay akas lang nakalidliday ka. Jakman mo ko ni Mami, Imbes ko maamaragsakan ta nakagraduar kan. Tiyak malapdandag sagit, anak ko. Mami, itataнаkalpasa kon. Siyak mo't timang tulong kan ka. Kan kadagiti kakabsat ko. Nasaya day ta, Marisa. Intayon. Agawid tayon taagur-urayan dagiti bisita iti balay. Celebraran tayo ti graduation mo, Marisa. Nagadugayam ti kapagyan nyo, Marisa. Imay dan sa amin di ti graduation party. Wen nga rod. Ngam idi agregregat kami. Awanda. Marisa, mabalin ka di nga agsarita ta? Wen angkal. Mabitlang friend. O sige, urayan ka. Marisa, kalpasan da ito'y apanagsarita ta. Kaya't ko akasarita ni Mamim. Amok analiday ita. Taapay, angkal. Agpakada akon kada kayo. Anya? Ag-migrate kami ni JUS. Kaduak ti pamilyak. Angkal. Kaya't di mo baybayan ni Mamim kanda iti kakabsat mo, ha? Panawan da kami matgayaman, angkal. Anya nga rod. Adakat nga rod pamilya. Panawon matahan nga ipaay ko tinananay nga oras ko. Ken panawon ko iti pamilya. Wan, angkal. Kat ulitak manan. Agyaman ak unay iti adu at tulong mo kada kami. Addan masnop at trabahok ita, Mr. Lonely. Siya ti breadwinner iti pamilyami. Jak meten kayat apagtrabahon pay ni Mami. Si mardeng meten ti komunikasyon da Mami kan Uncle Rudy. Kat ti amak, adda pay laeng iti pagbaludan. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Marisa. Marisa, pagayam ko, agyamanak iting kapanang ipatulod iti kapadasam. Tay kunada nga ruden, awan ti panubok asaan tayo akabaala na sulbaren. Kasanuman kadagsenday ta panubok, basta kumamang tayo, iti apo anamarswa. Nasayat unay, ti impangrunam ti panagadal mo. Ket gapo iti dayta, saan na nakasapulan nga agsanggir kayo iti sabali, takabaalan yung ti tumakder, iti bukod yu asaka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Marisa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Musical scoring,
Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Kunani mama, kayat na mati umay agyan diti bagyo. Kayat na kanumati umay makipagnaad kanya. Tapno saan laang akadagiti kakabsat ko ang makipagnaanaad. Katuna, Pampanunutat nga roti agbirok iti pagsarikak no umay ni mama. Iti kasta, ison ti pagawawirak. apag iso. Agbirbirok da iti servidora, ijay karinderya pagtrab-trabahwak. Ijay kan nga agaplay no kayat mo. Tamno saan ka na marigatan nga agbirok pay. Sige man nga rod. Taiso pa di masapulak. Nagrigat mat ngamin nga agab-abang. Saad dapay kaninanang mo ti inauna nga anak ta o papawitan ta. Saan mo't ngamin akayat ni nanang mo nga laon ta ditoy. Anya nga rod nga ay. Agsangit mo't ninanang, numayadayo kan kuana ni Rico. Kasano, kat ninanang tinangpadakal kan kuana. Dayta nga rod kat. Baybay akon. Tamok mat nga ado ti sakripisyo ni nanang iti dayjay nga anak ta. Isan tinangaw awer sipud maladaga. Nagtrabaho mat gayam dito ni Daisy. Asino iti mga wawer iti anak yo? Nagpabagyo ti inana, kat iso na ti mga awir iti anak mi. Di kasano itan? Saan kan ama kainom, numalpas ti trabaho, tadamot tin gwardya. Anya saan? Saan nakaparparitan nga uminom? Sigud mat nga wan ibagbagan ha, no kasta nga aginumak. Ay kat nasayaat nga rod, tapalpalubusan na ka ni bakit mo. No kasta, mabalin tayo nga rod ti uminom, minton madamdama. Saan pa'y mat nga ita, pare? Ha? Kasangsang patlaunay ti katugangak. Kaslama no makita na anabarte kak nga agawid. Ket kasangsang pat na. Ay kat, iso ti ko nan. Agpalakas ka pa hilaing nga rod, kini katugangam. Talaga na mas gayam ti panagluto, Mark. Narwama kong ngagluto, mama. Manumat na natawan kong aglutluto. Kan day tabulalo, ti specialty mi ije karinderya paglutlutwak. Iso nga rod dayta ti ilukluk magko mama. Tinaimas aluto ti asawak. Ngam saan mat anasaya at ti sobra anataba anak ko. Agdayat ka kiti. Tamay mayat akitaan ti babae a sexy. Ngam tay nataba. Ayos lang kanya, nga oray nataba ti asawak, mama. Ngam mas healthy mat laang ti sexy. Isungag pakutong ka. Manon nga daw saan tayo ngayon minom? Kaano nga iti plano ang panaginom tayo? Mabalin tamot sigurong ti aginom. Uray siya, makin-inom ako. Sigurado ka asan nga agungat ni bakit mo? Saan? Basta agpakadaak. Ibagak tulatan nga umuna nga agawid. Kat, anya nga tilutuan ta, pulutan tayo, inton madamdama. Tay sigud apulutan ta. Okay, mayat nga rod. Ay, mabidlang Hmm. Awagak pa'y ninanang ko. Hello, nanang. Kumusta kayo ditan? Nasayaan kami mat anak ko. Da kayo ngay, kumusta kayo matan? Nasayaat kami met, nanang. Awang gayam. Adda dito iti ina ni Daisy. Isu ti agaw-awir iti may kadwang anak mi. Isu ang makatrabaho manan ni Daisy. Ay kat nasayaan nga ron ano kasta. Ay, sapay kumata ikatamon ti panagin inom mo. Kababain mo't iti katugangam no makita na kang agbarbartak. Nanang, amuyo met. Asaan ko ang maikat ti panagin inom ko? Ay sursurwam nga ikatan anak ko. Awang gayam. Nagpauitak manan iti kwartayo. Ay kat agyaban na karon no kasta anak ko. Ay, nire ko nga nanang. Mabalin ka di akasarita ka. Ay, mabiit laang. Taitad ko kuan ato'y cellphone. Hello, Tatang? Kumusta ka, anak? Ayos lang, Tatang. Kumusta mo't nga iti panagadal mo? Kas iti sigod, nangatulat tadag iti grado. Nasayaat nga ron no kasta. Kano kayo manan nga gawid dito'y kadaading ko? Mailiwa kon kiniading ko.
Sige. Ibagak to kan ni nanang mo. Tagawid kami. Uraik ti panagawid yu ah. Wen. Sige pa nga rod. Bye. Muna kan nga gawid Aginom kami pa'y kan ni Pare John. Alam to'y nabati asweldok. Nagpawita kon kan ni nanang. Ay, ipagarup ko no saan kan nga aginom. Tamanipod simbangpat ni mama. Kat saan ka na naginom? Nga po tama pa inaklaeng. Ngam talaga asaan kun amalabdan. Makain inuma ka talaga. Iso pangasim Umunakan. Taginom kami pa'y. Sige nga, Rod. Basta di ka unay agpakarabi Kat adapay trabaho tayo intun bigat. Un ka di. Di nakpakadanagan. Amok ter aramidak. Alan bakit? Abaya di mo kaya ti agpaarakop kanya ka. Anya ka matan, Mark. Makaturturog akon. Intun bigat tulitan. Apay ka di agasta ka. Siguro, addan sa baliman niya. Ay, saan ka kadi amabaintan ni mama? Amang numangag na ka. Awan bibiyang ko, oray mangag na. Dayta ka timadikan ka numabartag ka. Saan ka makauawat? May manugot ka kumao, dinaltas. Saan nakapilitan no saan ko akayat? Nabanugak, kat kayat ko ti maturog, kayat ko ti aginana. Salbag yun ti kasoy. Ala, agkape ka. Tapno maikat ti hangover mo. Agyaman na, mama. Agininom ka kayam. Maditi ka sta abisyo. Malaksid ang madadaal ti salunat mo. Ibusin na pa'y ti kwartam. Isuntumatan ti pagapaan nyo iti asawam. Mama, palubusan nakmat ni Daisy nga ginom. Nabayagan nga gininumak. Katjakon kabaalan aliklikan. Taisukat nga ro ti agas ti banog ko. Awan na saya at aturungan ti tao akas ta ti panagrasrason na. Awan dudurasan ti biag ti tao amang nginom. Mama, saan kami paimot anagbisin ka ni Daisy? Saan ko paimot abinisin ti anak yo? Kat, mapna kalatan iti kasta klase ti panagbiag. Agab-abang kayo. Mang panunot kakitde iti pagdurasan ti pamilyam. Saan kat nga arak ti pagalistuam. Masurunak iti katugangak pare. Prinangkanak iti agsapa. Anya timbaga na pare? Kaguran na ti panagin inom ko. Awan kanududur asam ti biag ti tao amamartak. Ay, awanin nga rod Saan ka na makainom pare? Naglaingan day bakit? Abay, iso timang pakpakan kanyak. Ta isuro nakit din iti aramidag. Pagawidak tupay. Anya? May turad mo pagawidan? Diyak lang amin maidiretsukan ko anak kahit. Ibagak iti asawak. Tapagawidan nan. Kasanon, no di na kaya pagawidan ti inana. Inana day jay, bro. No saan na kaya tapagawidan? Oh, di pagtalawak idadwa. Anya? Maaramid mo day ta? No isakit na ti inana. Dinasaysaya at asumurutan iti inana. Anya? Madlaw ko aliklikli kang matan ni mama. Man nakibiyang launay ti inam. Apay akas tamatan ti panagsasaom iti inak. Iso ti imuna nagsaw kanyak iti madi. Kat, agpaiso mo ti bagbagana, saan ka di? No kasta, pagsarsaritaan dak nga gina. Dinamag na kanya, no ape apal palubusan ka nga gininom. Kat kinunak, asaan mo akabaulan nga ikatan ti panaginom mo. Kat ikunana, adda ka no kanyak amang kontrol kan ka. Adda ka nun pamilyam, kat rumbang laang nga isardang mo ti aginom. Apay, nagbisin ka na ya iti sidong ko. Wan, sa anak pa ang nagbisin. Ngam ti kayat ti mama, kita haam mo ti masakbayan tayo. Awan ka no pa'y balay ta. Rumbang ka no nga gurnong ta. E di awam pa'y ti inam iti sidong ta. Awan problema. Angam ita, ay, tila maten pakibibyangan na. Isu ana saysayaat no pagawidamon. Anya? Talaga saan ka mabagbagaan, Mark? Amom lang aro din akaguran ni mama amabartag ka. Ngam agbartag ka lata. Awam bibiyang ko iti inam.
Saan nga iso ti mang bibiyag kanyak? Iso nga awang karbangan na amang kontrol iti kahit kong aramidan. Saan mo abastos ang tinak? Awan mo't karbang amang bastos kan kwa na. No saan mo akayat abastos pagawidem, tadyak kayat ang makita ti rupa na dito'y balay. Nabayag nga an-anusan ka, Mark. Ngam dayti apan ang bastos mo iti inak. Saan ko ang mapalabas? Apay saan na simrek ti asawam? Nasakit sa tinakam na kadagit imbagbagak idirabi eh. Ha? Ang aldawan, awan pa'y laeng. Diyak amo, noon niya ti imbagbagakan kwa na ti inana. Ti amo da nga ta, nakaturog akpay, iti agsarsarita da. Hangam, dengdenggak nga ibagbaga ti inana. Noon niya kano ti kinay kayat ti anak na kanyak. Adda kanumat itsura ti anak na. Ngam apay kano, asyak ti kinayat na apangit lang aruden. Pangit pa'y kano ti ugalik. Ne. Apay nga katawa ka? Ah? Kaya't ka di asa hunday ta, apangitak? Kwa, pare. Nuad da nga min guraken ka ti may sa tao, pangit ti panagkita na ken ka. Isu siguro, akas day ti naibagana. Apay ngay. Kaslawan mo tao dito'y balay. Ne. Awan matandang iti daddo maagamit. Sumurakak iti kwarto mi. Ne. Awanan dag iti kawas ti asawak. Nukasta. Pinanawan na kon. Kat simurot iti inana. Adda surat ang nakaparabaw iti lamiseta. Kita. Basag. Mark. Nabayag ang nagan-ano sakkan ka. Saan ko nga imbagbaga ka ni mama no adaman problema. Basta inan-anusan kalatta. Gaputa si katimang pakpakan kanyak. Ngam nakita ni mama no anya aklasi ka nga asawa. Iso tinanglawlawag iti panunod ko. Nga damot mabalin ko apagbilyan, asaan kat nga anusan kalatan. Simurot akon ka ni mama. Saan aga po kadagiti imbagbagana? No di kat simurot akon kwa na. Gaputa si kapay amis mo tinang papanaw iti mismo nga inak. Awan respetom iti inak. Idinto asyak. Jak pulos binastos ti inam. Agpatinggalaangan ditoy. Kat saan mo kumaabaybay ti inauna nga anak ta. Sikan ti makamukan ko na. Sarong karak tulad ta. Kaya't ko man nga alaan, ngam amok apat-pat gan unay ni nanang mo. Sige, kastan. Pinanawan na kon ti asawak. Pudno ang nagbidutak. Pakawanan na kuma, Daisy. No naglablabasak. Jack gayam kabaalan. Amapukaw ka itibiyag ko. Aging gaita, mangnamnamaak asubyanak ni Daisy, Mr. Lonely. Kasla saan kamamati asaanen nga agparparang. Nang runa, kat adda iti sidong ni nanang, tinauna nga anak mi. To'y pagayam mo, Mark. Mark, pagayam ko, agyamanak iti da ito'y apakasaritaam. Timakunak, no talaga nga ay ayatam ni Daisy, kat saan mo akabaalan amapukaw itibiyag mo, sursuruwam nga ikaten tibisyom. Ipanagnak mo ti panagbalbaliw mo, tay ti dayta nga aramidam, amok amakisinubyan ken ka ti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mark, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540.
ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay Parang Tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.